салом гул духтаракҳои хушрӯ, салом шогирдои азизу бонувони зебо. Духтаро ай ҳами материали пижамни мана хеле паддор. ҳозир мо рӯзига бия пижама медузем, падрастковый. Бачаи духтарчама медузум. Духтаро дар болои не мел қати кашида мешавад, не собун қати ҳами сеста истифода бурум ягонташ нақапид. Ман просто шумо доз мефаҳмонам духтаро гардана 8 сантиметр мегирам, барои ки бо далаваш тасмача дора. Баъд китфа 13 сантиметр мегирам, китфаш спушини мешава. Мо дар киртои тоҷикӣ 1 сантиметр 2 сантиметр фурӯем, ира қариб 3 сантиметр 4 сантиметр поён мефурӯем. Ай нуги акати даст тайкаш 21 сантиметр духтарон ка ростак мекашем ва камака канҷаша гирд мекунем, барои ки и остин ранги остинои киртои тоҷикӣ брида намешава. Баъд абхват грудиша 25 мемонем, 1 сантиметр медроя и анам хе ростак мебурмаш. ҳозир ҳама амият тайёр мекунем духтаро, бо бридагиша нишон медиҳем ки дар вақти чи кашидан мел ира нақапид. Рости гап каматум кашидам, ито наметоа, ина 8 сантиметр мондам. Мана китфам хе кашидам, мана нигоҳ кунед, хати рости 21 сантиметр монда, манҷаша 4 3 сантиметр. Аввал хе рост мебиён ва камак канҷаша гирдак мешавем. ҷашам хе ростак абхват грудира ҳамҷа ман 26 гирифтам, тарзи ҳаққи дух и ростак мебиёям хел. шогирдои азиз, тарзи порашам хе мешава мана дарозиш чанд қай шумода маъқул боша, камтарак рости гап духтаро пора карданаш қинтарака қиниш ай чи сабаба ки ҳами айтаги қайчи мегрезада материал хушуш бурида намешава ва паташ нусрош бисёри бада барам ка духтаро кадоми аллергия дора маска куши духтаракои хушрӯ. Ана нигоҳ кунед, и тарафи чапаша ҳам хеле ҳозир бо як тедига мебарем, тарафи пешакаш. Ана ки тарафи пешакша чӣ кор мекунем? Тарафи пешакша яра мо 3 сантиметр бридем, ана пешак ай и бод 3 сантиметрга фарқият мекунад. пешак калонтарак мебарем, чиқиртарак. Тамом ҳамиқа кор дора. Сари остина мечаспонем духтаро, барша мечаспонем и даҳани ҳами киртада мо тасмача мемонем духтаро. Тасмачаи мо ҳами материали худашай секунҷа бридагиай. ранги мағзи мебарем, анам хеле гӯш кунем бо диққат. вақте ки шумо даҳани киртарак қати гардан пешак калон мекунем, шумо метавонед ки тасмаи ғафсак монед. агар даҳани кирташ камакак бориктар майдатар биёяд, ҳамира бориктар пора мекунем. ҳозир айма расчёти ина худаш 4 сантиметрай 3 сантиметр мебиёяд, 1 сантиметраш ки дромад манам хел даҳани кирташ ғафсакак мешава. манжети гирди гарданаш. баъд духтаро тарафи мана хели секунҷа мекунем материал, тарафи секунҷагиш қати пора мекунем ки мана хели кашиштия. ана материал ихе неву, материал бояд анихе пора кунем. ана ҳами ва як бояд анихе секунҷа мекунем рӯи молбарина, баъд байнша тақсим мекунем ва ай мобайн анам хел тасма мебурем. бояд анихе ёзида иста. духтарои хушрӯ, мана полочкаи спинкаша дар болои пешак монда чӣ хеле ки ҳами ҳаста мебурем, ҳама ҷоша туғри мекунем. фақат анами даҳани кирта мо 4 сантиметр я чиқир кардем, ина боша 9 сантиметр мекунем. 9 сантиметр ина ай рости ҳамҷа 9 сантиметр манам хел тагангиша мебурем мегирем. таракои аҳли гурӯҳ анаку ира бояд мо ҳамаи дарзоша китфоша қати барош часпонем. баъде ки китфоша қати барош часпондем духтаро, манам хел гардана чен мекунем чандай. чанде ки боша духтаро, мисол ай 20 боша 40 боша мисол. ира мо бояд камтартар тасмара камтар аю пора кунем. у 20 боша мо ира 15 мекунем, барои ки ира мо кашида медузем духтаро. фаҳмиден? ира кашиш наметем, мо тасмара дар гирди кашида медузем ки ранги манже да гардан хоб кунад. агар хича озодона дузем мана хеле кашол мисол места да гардан намечаспа. барои ха духтаро аввал медузем гардан китфора барора аверлог мезанем туғри карда, баъд даҳани манами даҳани киртада манами тасмара мечаспонем. и лави доманшам духтаракои хушрӯ барои патакош бисёр набурад, метавонед ки диққатор онхе таш кунед. духтарои аҳли гурӯҳ нигоҳ кунед, духта аверлог задем, ина пуштак, ина пешак, барошам духтем, чар ки гуфтам камтар қинтарака ҳар тараф мерава. барошам духтем. тай каши мо ҳозир ҳамҷа 22 туғри омадагия, барои ки кушодак бояд бияку. абхват грудимон ровна 49 омадагия. ина ай дарс ва и дарс даже на 50 49 нимда инам хел омадагия. мана дарзон ровна 22. камакак хай утюг паравои қати бо камакак дарзора шинондем. манам хел равид поёнша манам хел духтем. тамом ана кози остин пора мекунем, стараться мекунем духтаро остин ҷош ҳамон ҷое ки ҷара мечаспонем паштиш то ранги боша ростак. чӣ хеле ки киртои тоҷикиро пора мекунем, чуқур мерем, баъд боло мерем, и хеле пора намекунем ира. и тарзи пораш андак ростаракае. ширinaи дастша меёбем, лави остин резин дора. ана духтаро китфошам камакак спушиняй. баъд манжетша мечаспонем. манжета гирди ҳамҷара чен мекунем, чанд сантиметри ҳастай духтаракои хушрӯ.
بعد ایرا انم خیل چسبونده طرفی درون تو میتیم مقصد ای طرفی درون کشیده میدوزیم ماتریال نه من خیلی استروچکا میرویم اویرلوگ زده در این طرف توغرش میکنیم دخترک خشرو من منجت گیری دانه دختیم روسیه کم تا قینج در چی اویرلوگ نمیقپش ماتریال میپرای تای اویرلوگ کم کک احتیاط شوین در وقتی دختن که سوزنی اویرلوگ نشکنه خیلی جوش غاس میبیه просто دهنیا میکرده بو پیش ای تسمچه گیرچه دختن اول یک بار در مقصد داگوداکو چنگ که دسرج بو بدرویا منم خیلی گیرد و بگیر در چنگ کدوم چند بود انا می تسمچه را همگی ایامی گیردش 4 سانتیمتر کمتر موندم کشیده دختم ایرا کشیدم основной материал основной чира пешак пштака накашдем фақат кашида тасмара духтем манам хел омад мана пштака пешакш ана кози мой дафқат ости мечаспонем духтаро бурукша медузем ана ки духтарако гӯш кунен пеша остина пора кардан шумо бояд амҷара ченкине чанда фақат ҳаққи дарза мемонем дига ягон чи баъд манам хел нигоҳ кардам ҷа наметова рости гап остина من خیلی بالا رنگی آستین خودمون من چقدر خیلی میکشم تاجیک من خیلی پایون خیلی میکشم این آستین خیلی نمیکشم باز من یک تاشم میکشم شاید که شما ایروی همین کشی روتی که درس خودمون کشیدگی خودم داش نمیبینم دخترو در بالا این ناتفت است من بکنم خیلی میزنمش منم بقى دیده نه انا که جاش چند خطون معقوله راشو تیمجاتون تای کاش قطی باشه حق 1 سانتیمتر حقی دوختش і все پایان شده باشه دخترو منم خیلی ریزی میگذرونیم کشودی جاشم چنده که شما دا معقول باشه منم خیلی آمد دوست نکش دیم شما پورا میکنیم دخترو درزا میدوزیم بعد خیلی مبانی را میویم دخترو که خشرو ای درزی مباینا با درزی من خیلی درزی مباینا من درزی اوستینا با درزی باری کرتاچا توغر میکنیم راستچکای بولو را در بولوی کتف توغر میکنیم ای گیر دو باگیر دخترو میدوزیم هر دو طرفش هم خیلی ایشم هوزی در بولوی دیمش مونده پورا میکنیم هر دوش هم میچسبونیم دخترو اوستینوش منم خیلی رزینه من خیلی میدوزیم دخترو مش خودم میدوزیم رزینه دخترو من پامیش ببینیم بعد ای ملویم تراکوشه رزینه اول گیردی دستی دخترک ما چین میکنم چنده بعد انم خی طرف انم خی راست دیدین ای چپشه راست منش استروچکا میرم لوجده ای لوجدم استروچکا میرم بعد میکشم شن خیل یک قطور من اینجاش دوا استروچکا میرم لاوی انمی ماتریال لاوی انمی ماتریال رزین بعد همیره боя бурга авирлог мезанам вақте ки авирлог задам тарафи боло қат карда строчкаи дигариша меравем мақсад манам хел вақте ки шумо иҷора строчка заден и резина шумо кашида медузен хел мекунем кунам мекашин лави ҳамда ва строчка раве часпоне барои ки сазу ай таи авирлог мепара баъд авирлог бизанем авирлог ки задем ба боя бурган хел гардиш мехӯраю иҷода строчкатона меравен духтаро манам хел бояд тайёр шава پایانی منجتی ازوشم هم خیلی میکنیم دخترو راستی گپ دخترک خشرو ما استینم خیلی زین موندم که کم کالتاگی کرد می ماتریالش کمش مونده که بدوخی انا بعد پایانش داد دباویت کردم بعد رزین موندم شما میتونید که بکنین برای اینکه کالتا ترکی بود با استین خیلی پیژامه دا کالتا بزی به پرتوفته است خوبه برای اینکه پیوند کرد میجره و بعد رزین چسبوندم شاگردای عزیز انا ای باقی موندهش بروک پورا میکنیم ای سببی که هم کمیل قطعی میکشم نمیتوه اگر اینجا کشیدگیم نه اینجا خط رفتگی نمیتوه باز مش مدام خیلی میکنم انا می جوی رزینه ровно 27 موندگیم امی تیارش 25 میبید تو در زمان میدوزم 2 سانتی متر موندم 27 موندم انا همینجا تو انا همینجا ровно 35 موندگیم برای که بالا در رزینش قد میخوره خیلی میشه با ایرا رنگ بروچنی پورا میکنیم پشتش بالان پیشه بو میکوبیم من همینجا 35 اینا تو همینجا اومدگی خطی راست اینا میگه انا این طرف 30 سانتی متر اومدگیو من نگاه که منم خیلی درز کشیده رفتگیم پایانی پوچه چند کی شما دا معقول باشه دخترو شما راشتون میگیرین واسه انم خیلی باز ما پورا میکنم بود دالش نشون میتیم دخترو اینا انم جوزن خیلی پورا میکنم اینم خیلی گیردک بعد انم خیلی بریده اوس میریم بعد با طرفی پیش پشه برای معلوم شو کدوم طرفش پیش کدوم طرفش پشت با بریده نشون تو میتیم علی گرو نگاه کنیم پوراش نم خیلی عادی پوراشید نم چخل که گفتم انا برای پیشش دخترو
моҷра 35 гирифта будем манам хе 35 ай боло фақат дитаи пеша дидед дитаи пеша 6 сантиметр то мобайна манам хе брида рафтам и пешай пешакшай пеши брюк ани задни части брюк баъд иҷаша манам хе ҷои хиштак чахдам 1 сантиметр пеша ай пешнаи пиштакша бинед дароза бинед анеш қалтатар ани хе брида рафтагим иша майдатар кардагим дидена то манам ҷа рафтагим оста оста бурматам ана ки мора чӣ кор мекунем духтаро ҳози дарзои и тарафа метунем аввал баъд дарзи у тарафа резин и якҷоя шагавои шов гирдобагирд ай поча монда ман хе гирдобагирд медузему лави почарам резин мекунем аввал резин кардан дар курай мана духтаракҳои аҳли гурӯҳ ростанагиша ба ростанагӣ мондем тарафи ростанаш ҷое ки калтабида кардаш манаи тарафи задни часть ана кози строчка мерем манам хел то иҷая аверлок мезанем и тарафа строчка мерем аверлок мезанем баъд лави почая духтаро резинакша мемонем баъде ки мондем духтаро мана хе диққата карда гирдобагирд ай сари поча сар карда мана хе гирдобагирд метузем баъде ки духтем духтаро метавонем ки духтаракҳои хушрӯ резина внутри мана хе аввал дарза дузем баъд резина айдрин гузаронем натова метавонем резина ки духтем дарзаш намоён мешава бари почада чихел ки нами эзорои точка медузем ам хеле баъде ки духтем ира духтаро болоям ам хе резин мекунем фуратон ранги резини ки чихел ки мух обыкновена мегузаронем ам хеле на фуратон духтаро аввал резина далави мана мисол аввал резина мана хе строчка мерем лавашқати аверлок мезанем баъд ия диққат карда ман хе кашида метузем ки ҷинҷакдор биёяд шогирдои азиз тарафи пеша духтем тарафи қафорам духтем аверлок задем рости гап аверлоки ма камтарак ҳами материалда зуруш нарасидестай манам хел анаку ҳозима як бора резини болоша медавонам рост мекунам баъд почаша медузам бо то ҷои почаша омадам нишон медиҳем ҳозир резинша часпондана ман шумода нишон дидем ки чӣ хел медузанд духтаракҳои азиз нигоҳ кунед мана резина байнша духтам як тарафи дарз монда туғри кардам бо ҳами резина ай тараф байнша ёфта ман ай тарафи дарзи дигарида туғри кардам баъд сахт кашида манам хел лавжда строчка рафтем ҳозир ҳами бо строчка рафтагима аверлок мезанам баъд бо кашидан хел тарафи гардонда хел метуземша духтарако оли савол ба миён мебиёяд ки барои чи аввал як строчка рафтем ба аверлок рости гап камтар қиинтараке ку и материала духтан барои айтай мошина айтай дарзи аверлок начирта я тараф мисол безебай материал барои ки аввал духта тайёрш кардам баъд бо кашида манам хел аверлок кардамша ана ҳозир ира бо рости ами хиҷдан хе та мекунем ай рости анами аверлок зада бо кашида анамҷара анам хе духта ҷои резинша меравем мана тайёр шуд резин ҷои резинам тайёр шуд ана ки чӣ кор мекунем духтаро мана нигоҳ кунед дарзи байна туғри мекунем ба якдигар неки старатса мекунем ки як дарзм и тараф ховрава як дарзм и тараф барои чи вақте ки строчка мерем ҷа ҳар ду тарафш агар болои ҳам биё сахти бад меша сӯзани аверлок шикастанаш мумкина барои ҳозир ай ҳами мобайн духта як тараф мерам барои пасту баланд нашава изо почаш ай поён пасту баланд нашава баъд бо ай тараф ис мерам старатса мекунем ки бо ҳами дарзи байна ҳами дарзи поча дубор дузам баъде ки духтаро тайёр ки кардем анами резини почарам ҳарча нукоша мечаспонем чихеле ки болода нишон додам аввал як қатор медузем баъд дуюмша қат мекунем аккуратненько дадрнаш мебиёяд дарзорам как раз дарзи баршам намоён намеша и дадрн мебиёяд анам хел ина духтаракҳои аҳли гурӯҳ почашам ам хел духтаро нигоҳ кунед резина часпондам аввал якдигаршда байнша ёфтам и тарафта часпондам байни почаам ёфта байни резинам анаҷа диден ина нами закрепка мондам баъд ҳами тараф сар карда кашида лавшқати духтем ира ман аверлок намезанам барои ки лави материал хича и ришта намебирояд хушрӯй чем аверлок заданам худаш беста хубтара ана ки ҳозир хел диққат мекунам манам хел таги мошина монда манам хел кашида метузам тайёрш духтаро манам хеле мебиёяд на тайёрш анам хеле мебиёяд як қатор строчка дита дар кор нестай анам хел резинаки паҳмак ранги мишечка места поёни почаш хушрӯакай шогирдои азиз духтаракҳои азиз пижамачаи духтари ман тайёр шуд ягон чиз сложнигиш нест қииниш набуд просто полочкаи пеш передни и задни полочка пораш кардем сразу якҷоя пора кардем дани киртара бридем горловина майдатар мисол пешакш калонтар и тасмача часпондем китф духтага и барои бари кирта осинаш манам хел духтаро чихел ки гуфтам калтаги кард материал манам қабуд мо манже часпондем брукчаш манам хел кушодак мана тарафи пешак шудам я мишкача омад ина духтаро пиштак шудам кушодакш гирифтагиам и бояд тангак наёяд духтаро